Kina, Indija, Afrika i tako dalje, problem vode. Bio vam je neki dan, Međunarodni dan zaštite okoliša, se naravno u petak je bio izvrsni dokumentarni film, da to puno. Proučite malo, sami budete vidjeli da to imate beskonačno. Prema tome moramo se pitati kako zaštiti život. A život je prvo svega energetika, pa to vam je jasno. Mislim, dio tog što nama treba. Pa ne trebaju nama zapraživati, oprostite, BMW ili u krajnjoj liniji čak tramvaj. U krajnjoj instanci nama trebaju samo neke elementarne stvari, pa ćemo te uređaje dodati. I tu ulazi to što smo krenuli, naravno, sa američkom administracijom. Nama je važna američka administracija samo to što nam daje bonifikaciju. To su timovi znanstvenika i kome ide? Naravno, svi uvijek ljudi kažu kad budete izašli van iz nuklearne tehnologije, da ne ulazim za kolege profesori i studenti u detalje nuklearne. Nuklearna je dobro razvijena tehnologija, recimo u Francuskoj, ozbiljna zemlja, ozbiljna tehnologija, međutim, naravno bi htjeli ukinuti nuklearnu tehnologiju. Sutra ako hoćete, ali naravno ne možete to preko noći, to su procesi. Također ona je zrela tehnologija, čak kažu otpadi. Pa nuklearne tehnologije možete otpade spaliti takozvanom tehnologijom baklje, koja su ultra visoke temperature, da se može spaliti. Što ne znači da je nećemo ukinuti. Nafta je definitivno gotova. Nafta nije gotova na skali 20 godina. Inače možda preživjeti 50 godina kao naftna kompanija, pa će se morati pretransformirati, što radi British Petroleum i sve drugo. Dakle, nalazimo se u jednoj transformaciji gdje je cilj živa ekosfera planeta. Ako bilo ko u publici ovdje u stanju me uvjeriti nakon predavanja da imate bolje rješenje za sačuvanje zemlje i ekosustava, ja ću vas vrlo da poslušam. Ovo nije pitanje dominacije, sad pa Vuna govori publici ili obrnuto, mi smo svi zajedno to razgovarali. Kad kažem solarna energija, svi kažu solarna, pa naravno solarna. U svakom trenutku mi primimo 2000 puta više energije planetarno nego nam treba tog trenutka. Čak možete sanirati kompletnu Europu od toga, to je ok, ali ne samo solarna, svi oblici elektromagnetske. Dakle, voda, hidro, vjetar, da vas ne davim, to je sve poznat, malo ću skočiti, ali ima nešto kvantno. Zašto kvantno? Svi mi pričaju uvijek, pa ti znaš Tesline ideje, pa naravno da je znam. Ste proučili, ne samo ja. Poznati patenti. Ideja u krajnjoj liniji da je energija ugrađena u prostor. Takozvani prostor. Što točno? I prema tome mi u principu mogli uvijek i bilo gdje izvući energiju. Ali još nismo dovoljno dekodirali kako. I na tome radimo također. Prema tome, ako mi razvijemo ovu viziju, to nisam samo ja, da ne bi neko mislio da se došao pa Vuna pa samo to radi. To su timovi ljudi. I u Americi, sad su i u Kini, naravno u Europskoj uniji, vrlo se ozbiljno to radi i puno važnije, svatko vas je pozna se priključi jer ideje nisu dane u partijskom ključu, ideje su dane u vašoj glavi spontano. Prema tome sve su te ideje dobro došle i neki će dobro zaživjeti. Naravno neki rade da kompletna Sahara se zaživi kao sunčana plantaža, to je problem transporta, na tom se radi. Neki vam hoće vjetrenjače kao recimo u Skandinaviji, ali to nije poanta u tome. Poanta je da sve što mi u Osijeku energetski kreiramo, sve je to dobro. Možemo praviti čak lokalnu energetiku u Osijeku. Nemojte misliti da ste vi izvan toga. Nikome ovdje u ovoj dvorani nije zabranjeno naći jedno rješenje koje će možda biti ekospecifično u Osijeku. Ili imati ideju koja će zaživjeti odavde planeta. Jer u krajnjoj liniji ćemo ga staviti na YouTube ako treba, pa ćemo porast popularnosti, ćemo povezati centrima moći. Koja je ideja toga? Osijek može biti relevantan. Osijek može biti relevantan naprosto zbog toga što možda radimo specijalni tip biogoriva ili može biti zbog toga što ćemo naći nekakvu specifično rješenje. Znam također među vašim profesorima koji su se javili, postoje neka rješenja za koje su me pitali, da smatram da su izvrsni. I treba pogledati dalje. Dakle, nije nikome zabranjeno kreativno razmišljati i zapamtiti jednu stvar, nije planetarno rješenje nužno osječko rješenje. I u krajnjoj liniji osječko možda nije baranjsko. Čak i do te mjere može biti varijacija. Dakle, energija vam treba lokalno, treba vam okružno, onda imate drugi problem. To smo danas razgovarali sa profesorom Bausom. Dakle, problem recimo Hrvatske elektroprivrede. To je kompleksno, to je sustav koji je zastario. Nije čak ni na ovom Mađarskom. Daleko zastario. To je problem 400 milijuna eura koje vlada i politička volja mora staviti jer inženjerske rješenje postoje. To nije ista problematika. Ne može ovdje fakultet ili univerzitet rješavati problem koji je strateško-politička odluka hrvatske vlade kad rješenje postoje. Međutim, ako hrvatska vlada se ne makne, mi još uvijek možemo raditi lokalne rješenja i tako dalje, pronalaziti cijelu priču. A sad ako mi ne vjerujete, evo, čuli ste da sam dobio odličje Danice Hrvatske Nikole Tesla. Nikola Tesla je dobio doktorat počasni Zagrebačkog sveučilišta 1926. Međutim, što niko ne kaže, prije 100 godina, 1909. kad je Tesla predlagao da se uvede bežična i također alternativna struja,
A imate ideje? Niko mu nije vjerovao. On je morao 1913. pobijediti u Chicagu na izložbi protiv Edisona da bi uvjerio ljude napokon da ima tehnologiju. I svi su rekli luđak. Ok, luđak. Ni 3 generacije nisu prošle cijeli planet elektrificirati. Znači, očito nam trebaju luđaci, očito nam trebaju luđaci. Evidentno. Jer u međuvremenu Stalin je pao, Hitler je pao, Tito je pao, Saddam Hussein pao. Svi zločinci pali. Jedan je ubio 1 milion, a ovaj je ubio možda 10-30. Ovaj nije ubio nikog. Svi su ga zvali luđak. Bio toliko luda nije se htio udat za malu kćerku od Morgana. Da se udu za nju, ubio bi milijarder. A šta će? Čudak, ne? S našeg je prostora, jel? I tako vi imate neke tu čudake. Došli vam ovdje čudaci. Kad vam testu ne vrem živi sam došao ja da vam kažem da ste jednako dobri kao ja ili bolje. I da kažem da ima jednog u publici koja nema originalne ideje, ima, ne mora biti drugačije. Znate zašto? Pa vi ste po genetskom kodu unikat. Evo vaš časni profesor Galić, dekan. Profesor Galić, nismo to danas stigli razgovarati. Ja sam 100% siguran da vaš genetski kod je drugačiji nego moj. Mi 2 brata Hrvata, njegov drugačiji nego moj. Evo profesor Kralik, pa vi ste stvarno sluđeni. Pa ne mora biti da nam isti genetski kod da nijel. Dakle, automatski on unikat prema meni i svi drugi. Pa čekajte, onda zaživite vašu unikatnost. Jer ništa drugo ne morate biti, pa ne traži da budete vi Einstein ili Gazdam Newton ili šta već god hoćete. Došao sam u Osijek da vam kažem da sam bio jednaki kao vas, u stvari sam bio čak i manji na neki način. Hvalio mi sam u stvari mi niko u to vrijeme nije čak znao ova predavanja držati. Jer koliko god sam bio na PMF u Zagrebu, ja uz dužno poštovanje mojim profesorima, koji su svi slavni, jako važni i tako dalje, de facto taj entuzijazam nisu imali, osim Alan Leontića kad došli iz Amerike. Većina mojih profesora su bili prilično dosadno samozadovoljni u svom super statusu. Osim Leontića koji mi znao reći, baš se vratio iz Amerike, iz Brookhavena i Cerna, kaže drzak si, to je dobro. I kad se pitan da mogu ići van, da će da preporuku, kaže da. Ajde, ljudi se podržaju, bez toga ne bilo ništa. Prema tome znam da ako nekom treba, a nije jedan kom sam u životu pomogao, ne samo ja, nego moji prijatelji, ja ću mu pomoći. Znate zašto? Zbog svoje djece, zbog vaše djece, zbog naše budućnosti. Znate, buduća civilizacija, osječka je globalna. Nije to neko tamo, to smo mi. To smo mi. Evo, mi. I ako se sjetite da je, recimo, Einstein bio jedan mali činovnik u Bernu, niko živ nije znao za njega, a postavio totalnu revoluciju tada u fizici. On nije imao ni ured, nije imao ni računalo, nije imao ni univerzitet, bio je čato. To radio u skolu. Pa je svejedno napravio revoluciju. Newton, slavni Newton, prvi znanstvenik po današnjim kriterijima u ovom smislu da je koristio matematiku. 2 godine bi zatvorio u jednoj šupi, više manje na svom imanje, jer je bila kuha. I je postao, radići sam, najbolji matematičar i naravno najbolji fizičar tog vremena i svejedno ga nisu priznali u Londonu. Je predsjednik kada je bio Hooke. Onda tek kad je Hooke umro 1703. onda je Newton postao faca. Prema tome vidite, nije ovo sve skupa ništa novo. A poruka je jednostavna. Nije pobjednik Davor Pauna, nije neki super znanstvenik Davor Pauna, on je dovoljno dobro. Svatko od vas se računa. I ja vam garantiram, i znam moju dušu, koja ovdje po Osijeku hodala u puno težim vremenima nego sada, vi ste pobjednici. Hvala. Zaista hvala profesoru na ovoj cijeloj viziji, ovoj prezentaciji. Ja bih rado postavio pitanje o univerzumu, o Newtonu, prelazku sa eksperimenta na matematiku, o Kantu, o Hegelu, koliko mi uopće to što postoji zato što mi smo to